byiza kuri mwe mwese mukurikirana ibiganiro byacu kuri General Knowledge Entertainment. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro ku matora y'umukuru w'igihugu aherutse kubera mu gihugu cya Kenya. Mu gihe cy'amatora kuri uyu mugabane wa Afurika ni kenshi twumva abakuru b'ibihugu bemeza ko ibihugu bayoboye bigendera ku mahame ya demokarasi mu mbwirwaruhame bageza ku bene gihugu b'ibihugu baba bayoboye. Ishingiro ry'amahame ya demokarasi nk'igisobanuro cy'iri jambo ni uko abaturage bishyiriraho ubuyobozi bukabakorera ndetse bakaba bashobora no kubweguza mu gihe butarimo kuzuza inshingano bwashyiriweho. Twibanze gusa kuri uyu mugabane, iyo bigeze mu matora y'umukuru w'igihugu usanga ibibera mu matora cyangwa ibiyakurikira biba bihabanye cyane n'amagambo asize umunyu aba yaragiye avugwa n'abakuru b'ibihugu mbere y'amatora, ugasanga imvugo atari yo ngiro. Ahenshi na henshi habaho kwivuguruza, kwanga ibyavuye mu matora ku ruhande rumwe cyangwa urundi, hakavugwa uburiganya mu matora bushingiye ku kwibwa kw'amajwi, ndetse ahandi hakabaho imvururu zinasiga zihitanye ubuzima bw'abantu batari bakeya. Reka tukwibutse gukanda ahanditse subscribe, hanyuma wiyandikishe kuri uru rubuga rukugezaho ubumenyi butandukanye, ndetse unakande share kugira ngo usangize iki kiganiro inshuti zawe. Reka turebere hamwe amatora y'umukuru w'igihugu aherutse kubera mu gihugu cya Kenya ku itariki ya 9 uku kwezi turimo umwaka w'ibihumbi 2022. Ni amatora yahanganiwemo n'abagabo babiri bazwi cyane muri politike y'igihugu cya Kenya. Ni Raila Odinga na William Ruto. Uyu we akaba yari asanzwe ari visi perezida wa perezida ucyuye igihe Uhuru Kenyatta. Aya matora kandi yitabiriwe n'abandi bakandida babiri aribo George Wajackoya na David Mwaure. Aya matora y'umukuru w'igihugu cya Kenya yagaragayemo ibintu bitari byitezwe, cyane ko mbere y'umunsi w'amatora abakandida bose bari batangaje ko imyiteguro y'amatora yakozwe neza kandi ko yahaye amahirwe buri wese mu gutegura urugendo rwe rwo kwiyamamaza. Aya matora yatangiye saa 9 z'igitondo arangira saa 12 z'umugoroba ku isaha yo muri Kenya. Hari ku itariki ya 9 z'ukwa munane 2022. Dore bimwe mu bintu byo kwibazwaho muri aya matora yabaye muri Kenya bishobora kwerekana ko bikigoye ko ibihugu bya Afurika bizageraho bishobora gushyira umucyo usesuye mu matora kugira ngo abenegihugu bizere neza ko koko perezida ugiye ku butegetsi ari we bitoreye mu by'ukuri. Muri aya matora yo muri Kenya, Madamu Perezida wa Komisiyo y'Amatora Wafula Chebukati yatangaje ko uwegukanye umwanya wa perezida muri ariya matora ari William Ruto watowe n'amajwi 50.49%. Yakurikiwe na Raila Odinga wagize amajwi 48.85%. Hanyuma hakaza George Wajackoya na David Mwaure, bombi bagize amajwi ari munsi ya 1%. Mu kiganiro n'abanyamakuru, bwana Raila Odinga yavuze ko yamaganye yivuye inyuma ibyatangajwe na perezida wa komisiyo y'amatora Wafula Chebukati, ndetse ko nta matora yabayeho. Raila Odinga yakomeje avuga ko imibare yatangajwe na perezida wa komisiyo y'amatora atayemera, ahubwo ko agomba kujya mu rukiko, ariko ashimangira ko nta wakwemeza ko ubu hari perezida watowe mu gihugu. Dore bimwe mu bintu byatumye aya matora atavugwaho rumwe n'abitabiriye amatora muri Kenya. Icyambere, perezida wa komisiyo y'amatora Wafula Chebukati yatangaje ibyavuye mu matora ku itariki ya 15 z'ukwa munane 2022 nyuma y'iminsi 6 yose, mu gihe amatora yari yabaye ku itariki ya 9 z'ukwa munane 2022. Ibi bikaba byarateye urujijo cyane mu baturage ba Kenya
kubera ko batashoboye kumva ko hari indi mpamvu yatuma ibyavuye mu matora bitinda mu gihe cy'iminsi 6 uretse gusa kuba haba harabayeho ubujura bw'amajwi. Icya kabiri, mu bakomiseri 7 bari bashinzwe amatora mu gihugu cyose, 4 muri bo bagiye kubonana n'itangazamakuru barimenyesha ko bitandukanyije n'ibyo perezida wa komisiyo y'amatora Wafula Chebukati yari agiye gutangaza. Muri bariya abakomiseri 4 bitandukanyije na komisiyo y'amatora barimo na visi perezida wayo Julian Cherere wasabye ko perezida wa komisiyo y'amatora Wafula Chebukati akurwaho cyangwa akegura. Aba bakomiseri 4 bavuga ko habayemo ibintu bitakurikije amategeko muri ariya matora, bityo ko ibyo bintu bigomba gutuma aya matora atizerwa. Icya gatatu, ni mu gihe nanone undi muyobozi wari ushinzwe ikoranabuhanga ryo kubarura amajwi y'amatora Bwana Chris Musando yasanzwe mu ishyamba yapfuye kandi yishwe urubozo kubera ko akaboko kamwe kari kaciwe. Uyu muyobozi yari yaburiwe irengero ku wa 4 ku munsi wa 2 nyuma y'amatora. Abanyakenya benshi ntibashidikanya ko urupfu rw'uyu mugabo rufitanye isano n'imigendekere y'amatora y'umukuru w'igihugu muri iki gihugu cya Kenya. Icya kane, mu mijyi imwe n'imwe yo muri Kenya hagaragayemo imyigaragambyo y'abantu bashyigikiye Raila Odinga bavuga ko amatora yabayemo ubujura bukabije. Igipolisi cya Kenya cyagombye gutatanya abigaragambyaga hafi y'aho ibyavuye mu matora byatangarijwe hakoreshejwe inkoni. Si ubwa mbere muri Kenya habaye imvururu za nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu, kuko no mu mwaka wa 2007 nyuma y'amatora ya perezida habaye imvururu n'ubugizi bwa nabi byahitanye abantu basaga 1,200. Kugeza ubu ntibizwi neza igikurikiraho mu gihe Bwana Odinga yakomeza kwanga amatora. Niba urukiko rwatesha itora agaciro nk'uko byagenze mu 2017 ubwo rwangaga kwemeza Uhuru Kenyatta nka perezida watowe bagasubiramo amatora, cyangwa se niba azafata inzira yo kwiyimika nka perezida w'abaturage nk'uko yakunze kubyiyitirira mu myaka yashize. Mu gihe cyo kwiyamamaza, amakusanyabitekerezo yose yabayeho yari yagaragaje ko Raila Odinga afite amahirwe yo gutsinda amatora. Ni mu gihe nanone witwa Martha Karua nawe wiyamamarizaga kuba visi perezida ku ruhande rwa Raila Odinga rwatsinzwe, yatangaje ko yiteguye kujya mu rukiko kuvuguruza ibyavuye mu matora. Uyu Martha nyuma yo kumva ibyavuye mu matora yahise yandika ku mbuga nkoranyambaga ze ko ibintu bitararangira, bityo ko abantu bagomba gutegereza kugeza birangiye. Gusa nanone bamwe mu bakuru b'ibihugu bya Afurika nk'u Burundi, Uganda, Tanzania, Somalia na Afurika y'Epfo batangiye koherereza William Ruto ubutumwa bwo kumushimira intsinzi no kumwizeza kuzakorana nawe neza batitaye ku bishobora kuva mu rukiko mu gihe Raila Odinga yaba aruregeye. Murakoze gukurikirana iki kiganiro cyacu, mukomeze mugire ibihe byiza.